Dinagdosorohan namin at si Kombe Ulaw namin ibagasan partikyanon di Parnakok ni Batani Aryon. Anong katani na tua-tua mandok di Banigay Utama Tiyo di Parapat Panatapan. Dan damang kodak si Tiyo-Tiyo lang kadong muat wasahatan. Jadi, napahudol ma, alay ta manurong na nga, ay nalana, tersa na mga taong tuwita. Idorako, o parto na tahatay, maratawasi masak kita manurong. Sa tabi gudang majo di luluan Perbatua. Amat taraja ilata soribada naliat galulu. Ia hata horon nami majurngolo ni dainang Opung Sigeri Boru Sianipar tanggal 31 Agustus 2024. Jujur golu Opung Gabur anakna walu Boru Nasada ya anak siakangan Opu Sola Gabi si nomor 2 Opu Talolo si nomor 3 Opu Pulo si nomor 4 Opu Demar si nomor 5 Opu Parhujur si nomor 6 Opu Partepak si nomor 7 Opu Hasobe si nomor 8 Opu Motak. Ia baru nasasadai marhabuliam batu anak niamang baru nami marga putar-putar siasi 5 huta turun mamuse siap popara sola gabi imahami nama mopar gabi Solagabe mangalak boru ni Razai boru situ morak ima nagabe bonaniari di partikianon ima di pertuat ni tua-tua namion tolu anakna opa anakna tolu boru ya nasyakangan opo estamen mangalak boru ni Razai boru sinaga boru sirait boru sinaga. Si nomor 2 Opo Haposan mangalak boru ni Razai boru situ morang dohot boru gultom. Si nomor 3 Opo Jauluan mangalak boru ni Razai boru Hasibuan. Si nomor 4 Opo Merances mangalak boru ni Razai boru Sidauru. Ia boru siakangan nama rabulian tu anak ni abang boru nami marga gultom sian horsik. Boru si nomor 2 marhabulian tu anak ni abang boru nami marga butar-butar sian sigapiton. Boru si nomor 3 marhabulian tu anak ni abang boru nami marga gultom sian horsik. Turu mamuse siap puparan si nomor 3 Opu Jauluan. Opu
Opu jauluan mangalak boru nirajai boru hasibuan poparan na opat iman agabe bonatulang apala di partigyanon poparan ni anak siakangan ima opu pandapotan mangalak boru nirajai boru butar-butar sia sigaul toba ima bapakku sendiri doa opung nami. Si nomor 2 opu porman mangalak boru nirajai boru butar-butar sia sigaul toba boru 5 juta sia sigaul lagu putih dakro nasida. Si nomor 3 opu kamson mangalak boru nirajai boru butar-butar sia sigaul toba ima nabatabar peparan dina tabaru barbon. Si nomor 4 opu rode mangalak boru nirajai boru hasibuan do boru sitiu sia sigaul do siap moto. Turu mamusen siapa paran si nomor 3 ima opuk kamson mangalak boru nirajai boru butar-butar sian huta sigaul do 3 dulu. Tubuna 2 ya anak siakangan opu devi si nomor mangalak boru nirajai boru hasibuan. Si nomor 2 anak si nomor 2 mangalak boru nirajai boru sianipar ima nata padu-padu apala di partigyanon. Tubuna 5 tolu anak 2 boru ima anak siakangan ama nigeri mangalak boru nirajai boru tagalung siap tarutung anak konna 2 bawah sada boru. Ya anak si nomor 2 ima ama jenni mangalak boru nirajai boru sidauru istri parna boru nasada. Si nomor 3 ima na mangalak boru nirajai boru sinaga asa kamu mani tangyang mu amang raja inang sori pada asa marura tutoru merperbue tugijam ima apala angin amion ia boru siakangan nang perjolo dialap tuhanta ima iwotonami siros mangido au Tuhamu amat taraja inata sori pada asa uang kamu ditangyangmu asa tarabul rohanami. Ia boru si nomor 2 marhamu dia tu anak nemang boru nami marga siaturi poparanda sada. Ia dainangot tubuh matanggal 10 sada bulan 2 1000 siara 40 sia baru junggolu madainangot tanggal 20 lalu bulan lalu 2024 tutup usia ma na tua-tua namion 75 tahun jumlah poparan anak tolu paromai tolu boru 2 hela sada pahopus ya anak opat pahopus ya boru sada buhu mas ude poparan ni dainangon saplopat talak atar sokoni majo jujur ngolu na boy terpatu panami apala di pertikyanon ama inang iya da inangon mangula dodi huriai imang sada situa do mangido au tuhamu amat taraja inata soribada suak sokoni akarajani ula-ula nami asaboy nyan tangya kau kamu boy sokon pangulahon nina tua-tuahon tuhami ak kapo paranna sokoni mana boy terpasat nami jujur ngolu ni dainangon sidok doti mahami bolong na hurang lobi boy do peta pature sidok doti sahuta do hopar huta roma puto kasahuta do hopar huta ramoti hita para sahabat lima dilangsor natua opuguri bubur. Jadi kamu keluarga besar menurut nakingan kosen dekuten huta nama kata sepatah 2 kata lima dinamopo na opugiri alai disontong kota Bernami kata nauli kata naringgan lo akapas patu tuhamu oparan di opugiri deh. Jadi jadi motor avion nabur turun baik itu tangga
masa huta las kebetulan pada saat ini dikisah imana Paulan Juriero jadi nah waktu di sini dia betul lain doa kepabenan na Daudi tonggo di ruang deh alana aha bercerita bagi nami siapa berkedua doa berbuka asa sada dari membuat unang dua dia tuak sada marohamuna nalaho pabrahton opungerion tu pasat kali Arang bakal turus-turus gimana kada tujuan dulu gimana erok nak kanani masih tukul-tukul mahamu sama tua di royan masih amin-aminam mahamu sama lapak ni kau pada boleh patulutung oh nalepeng tu lah pinitik kamalau apalagi mah apa tadi ni apalagi mau saya tahun batang pisang alai alam tukul tu ala kinape di robi ya robi udah kan tukul kecuali boleh longsor tanah ni baru memang ini mana oh waktu hari orang kanani lapak ni kau ni ala lempeng demi lempeng bersatu tiga satu batang boy mana hambiban bahkan 50 kilo boy ditahan mana nak ini berbeda nak lempeng maksud tu di sini iba di ruang nak lempeng alai pun bersatu ruang nak tadinya nalaho pamraton opungirion tu pasal kidani saya yakin boyo tu pemuna biban nakaniannya deh jadi postor hanami di sini akan ada kami nakaniani ya perjual pengaruh nakaniani saya dari umur unang dua dari sotu ade di palahoi saya mahamuna nalaho paburhaton opungirion burhada dia akan dua burma mereng rupa setulur hauduna alai bol mameri pabrahatum sere ne itu sepurino di purino beronami tontiga so pabrahada pundero so tugaro hamuna ribu so tummarisuang akapas-pasu akan elian guna ro tramu-tramune au yakin matamia kamuna asa tong lawari tuang kamuna nalahu maundam biban nabrato Torima aku hada sakami le tu di hutan hak ini tu nama dokon warna itu kunai belga ini ke rumah belga dua yang sofa gawe roy botok kunasor betul alai belga kamu akapoparana na saur ma dua deh Remba tutup.
diberi todi di atas di piring firman todimu Tuhan terima tama na pangiring-iring Matutu. Tusa luhut peparan ni imoto nami naung sa rumah juaon siama abang guru Gabe tulang gabe. Risma Suri Nabotan peparan ni imoto namion Anak obat Boru sada. Obat. Sada. Pasagoma Pasagoma sada tumahong pusian anak Olong. lima Pasagoma sada tumahong pusian guru Di punya lama puna para sadar di halo ayam guru bertanya dulu goras pir bahwa dengan nomor duduk asal orang pasal di dua jadi main nabok di bau pasalongan ini menatok di mulut kalona ujung makanan di bawah Matutu. asa ini setiap tua kan dapat lingkungan si borong de bataro si dua tua harus bahita salulu dari baro Matutu. Pasay unang mapasu-pasuna. Matutu. Jadi sok sumoni manang dihamu. Tulang. Beri nami peparan ni iboto namion. Mauliate dohoron nami tuhamu. Alana hiano kejadian di parmonting ni na dua-dua nauk saruma dua. Ala bogos hula-hula nauk mening na tulang nauk ebe diganti. Aleng mohamu hoto tulang murah. Dan kami ganti tulang muna di Mekam. Jadi mulai dari tentang dohoran nami tuhamu. Saya ada panggilan nabi di ulaun persaur matuon di iboto namion. Suatu marong hubungi hami hamu narimu. Bosro hakku tuho bapak kiri. Namoy pimpinongmu akka anggi doho iboto mo na. Bolo warung na hurang lobi babu hamu tuturang. Katong nangalaw marang-marang ada. Mga
Dari ketika itu kamu dia masuk berat dari hak. Jadi saya yang maju tuh saya bilang berikan nahamu tujuannya leon tabodan akta pasu doa tabodan alonga. Jika tuan dia mau pason doa kacang nimur. Semua ini masih kami hula sianiman. Sampai dua hidup kabulano emenakan itu dong terbiru asalan itu bagi dua kepada bola itu pasamotan dihalu terlebih di poparan ini dia inamor asa songkatan ini betul tidak ada kau mengasapi maboki berbol batu salona di mata dinamit itu juru anak pangomor Maju. Raja Nali, Raja Wulun, Rasul Wanami juga seperti kiano. Anu kata ni dia dua dan tidak kamu musik nak kiani. Udah si kata kerapu. Ang kia mak kerja kau burnami. Kerja kapan dua kota nami do peparan ini undak anak pun nami sama rabu ni ulus nabi nasa mulai. Asa songkota ni dia dua mandok aku mana marah tu dulu main nama rupiah. Orang pahami nama calo angka si buah muna nak kian. Kita Tuhan sama dia musika ila bangalia. Raja di hula-hula anak roh nak kia maka ada Tuhan amin nak kia ni. Raja Nabi roh amin bersoga tu dia muna. Anak so dia besok panamen belajar sapu bisa bersada si baju itu. Aku kata dia tu bintau nak sudah puluh yang sesakut jadi badia. Nak sudah kami bersoga tu dia Raja di hula-hula dot tulang gainom nak susah dia. Barak so dia besok namin atani berdua berdua pada sedikit masuk kau dulu di rumah. So dia besok namin tapi Tuhan kabar masuna. Abang pandai ba. Asia Astiroha, aku siap kuribata. Romaso, rinasa astiroha, aku siap kuribata. Pasu-pasua Sanito Dua molo madamu Taluku Sudara morang Hai pargo Mona sohatu dosa Dewata Usane leknai Magare Odame no tua Tuaka Nabojong loai Dame no tua kan nabodok rohai. Saudara Asmar Wabana anak yang hidup kurang kisah nakiani maupun nakiani kurang berlalu jamu di raja di hula-hula nami batu netunya nyom akaya anak kono peparan ni nyom buru kunawa nakasih mo tahu nakiani na hurang mapoto sarpi ang dia ada pada datun pos na nami dia muna asa tutong dan kamu kasih pasukan dari itu kami ada kunawa
sorry penabul kapatu payak kaya nakon nabyo bere mo ado kata ni lejo tu mata titi masuk pa udun bes di rumah sorry boy na kapatu pa ya nakon nabyo na bisa kami raja di burung muda kita berkuat sama apa suka Hema duduk. dari raja di hula-hula kabar tu rata hata di pangarapotan na disomah mo bisa nami tira buka hukum pada tukso dia pe raja nami raja ulun Kas marwa muna atas songkatan ini tua pada sisi masih kau di rumah. Tukso dia pe buka hukum na bersesuatu tua muna. Kas marwa muna. Jadi ipepa jawapan idea. Pasahan apa? Tunak yang takas di bodoh anak dia arah partikian ninyo na kaya nak kondong beremon daw paparan di dalamon anak semua dia pe na pinasaan namin hiram buka hukum. Di dalam manong berjunya manong penanggung bupati ada nabi kata ni dia tu si titi masih kau di rumah otik susah dia tapi nasaan ni raja nabi dia dengan anak koto aku raja di belum nabi tapi tuan sama pasuk-pasukan unang marnalu jauh pati ratu rehorno akaya anak nabi ada ke demonau maksud dia penas marong macalon asal jalan. Jadi di hamuna amang muru nami Gabe tulak gabe. kakas do di botol hamu udang do hami namar dongan tubuh karena sabu taruh kita jadi nakalan di gudang na asal ma artina songon jagar-jagar tulung at nami pasatang majolo tuha do di nami pencaitan iya kani laos di pasahat kamu songon uka hukum doron nai maju tu songon hatani upasa alak mata ko sialoho suak songoni nang sibang kabian oras pahami nama calo salam tubada nama dihamu amang buru nabi jadi tipuin na dulu panatapan do patapalan asiman tumrohani Tuhan saya dipasang mal sudah Tuhamu akal parsaulian betul. tak solu tinaugu tubutian di tiga ras Dileng mahamu mangulu sangat tukang kabian jala horas-horas betul. jadi wah abang parmusik nabi di matio biadong dong kalatapan petang nagodak si tio-tio das padong mutua sahatan
boru namion adong duhubuak kami Bora sibirito di dohot emena peludu alaya mangboru adorang suha tahu kami ati ala noktaha do tuhamura noeng bora sibirito di dohot emena berludu sahu bora kami jo tuaka boru nami nadong di luak munaon ati mangboru Gabi. mau lihat pak kami majalah horas boru namion dihutiakan na tulang muna do nak kaning ima songon parbuepir manang nabora siribur-ribur dohot emena berludu nak pangidon nami tu amat tade bata mangboru asanggia masongon hatani lahubak kami masongon emena berludui asima rohani amat tade bata saya tuluduna mani hamuna saluhuna pinopparina boru nami di pudian nyari akka panggabe do akka parhorasan jadi mani hamuna suak songoni dohot dia kahamoraon ia taringot tu parbue pira mangboru ada kubak kami hatani na tuwa do nama dokon asa pirma inda poki bagul-bagul manak pasalongan nak pangidon nami tu amat tade bata saya pirma to dini hamu saluhuna pinopparina boru nami di pudian nyari jala saya luju-luju manang akka pasamotan jadi ada orang seupas santami nak amang boru taringot tu ujungna ujungi kami maju aja taringot tu parwebir asa saat ni solo mainat tilau gumai tu bonteang nunga santami di bawah ni alam mula kubuat kami parwebir dot emena marludu saya sama tahu namang boru lu na tu panggabeat tu parhorasan jadi amang boru di partikianon di lam robo muna di parsaur matuan di boru nami kami pe huboto kami do adat Kopat tu siya mang boru na si pasaton nami Tuhan muna pinokpari na boru nami Hubuak kami do ulos Jadi ombal yung amang boru Na manukum mahami Tiga ma pinokpari na boru nami sa luna Opat. Tulu anak saya boru. Opat. Jadi Kamu na saya gudang ka. Anak surata teh. Enggak, anak surata ke sini. mau nanti Oke, aturan kamu ambil aturan kamu ino jopu si Pirtodi Pirmatodi Musa Luna Aka bere nami do ibe bere nami ate kuna tikop tu jalur tabiat tu dia pia Musa Luna mangalakap cuma mudah buat apa sebenarnya Mata tu. amang boru manuru buat taringot tu para nami si Anipar nunga di pasahat tamu tu nasida amang boru
mau dati ba di suku-suku mulai ta kosti na ba ayala na hata nila dua-dua tak kasulok udah tak kasukak kola manak soon dia pihak kau daw tentang gua katulang kanaman kantong kami aku tuh kau udah siari parang kita takas bawa kami dia tidak kasah huta Mau dati ma, nung di pasahat tamu nang tulungan sa huta. Amang boru dang napulan na mangigil hami. Ala nang di pasahat tamu do nuay dohot daw sihol. Ima dua pala para duli nami nuay apala si topok bulung-bulung. Banuay kaya amang boru. Ala dong do di sodong at tubuh nami nahunapot tami di hutaon. Bapasaha amang boru kuma songong partada daw sihol tulong at tubuh nami narong di. padahal pak pasama tutulak tayo Apalagi madihabuak ka na mardong at tubo kung masela si tuturuhan nami di bagasya partikiano di parsormatuan niya mang buru namion roha muna songon patuduhon kolong ni rohamu tuhami na martulak songon hata ni na tua-tua na madok ni huturin na dakka-dakka akadabu na ngebing-ngebing di partikiano rohamu marsopa sa puluh jari-jari pa sa puluh sana si majujungmu alay huhut mardongat ebeng abang baru tu masalah situ tu roha nami di haradion di rohamu nai di patuduh kamu ima holong di rohamu do sompa muna tu hami aka tulang muna sa luhutna asa dohon nami masyawon hata ni na tua-tua mang baru asa bagot datong na marhalto duluk datong anggo na marrobian horas sabi sa luhutna na tulang muna do akaparima muna na majalo tugadana ma dia muna sikap niya mang baru na mangalian mbak itu Wah mang baru dulu ni tahu juga mati abang baru ate alam main do titik ate jadi nuai pe di partikianon antari na tua-tua do nama dokon di badige do nang baik matio di parapat do tong anggo panatapan parmusi nami asa baik damang ma bodak si tio-tioi las pado muda bang ma tu bodak kasahatan betul
kami bona tulang hasibuan dohot hula-hula nama samarangi hasibuan kami doi bona tulang dohot hula-hula nama samarangi sakapona doi tubuh di napuru nami iba di pahuta kami itu marga kali perhitian nami romano petaluna amang boro adong huti-huti ya kana tulangmu na kanin ima bolas pir sikat ni eme na barludu ilok na dua-dua asa prima bok ibalu nyabat solokan prima to di muna pinopare na poro na men lucu-lucu mah dapok muna akapana mota batutu molo be songoni na boy tarpatu banami dalam nani mano kota muna raja ni amang guru nami hidupnya dua-dua saat itu nanti apa jari ni tangan lawin anak uniotik sejadia ya pinasarat ya kena tulang ni tuang kali pertama nama gohi pasu-pasu ope mang baru dibutuh kami dihadapi uni na boru nami sikot dohon marana sikot marbolu marpahokus ya anak marpahokus ya bolu disialani parbu ini holong nggak boleh pasal kami ini masih terus biru mata dia apa kateota nya bodari amang baru dulu man sepona tulang ya betul dulu man siat hula-hula nama kamarangi kami monope somoni na betar patunga kami las marwamu las samuma amang baru nama ngatuhuni tulia ma akasikut ni Berarti kami pindah pasatu nandon dus marwata teh. Yari situ mora Gabi. amang guru di harono namin ang kaningani selamat tayo sinastiro haro dibuat tulangmu do aka parigamu boras spirito di do ebe na marluto disalani amang guru adong hatani na ito tuwang adokon pirma poki baul persalongan pirma tadimu dulu mah pas samoda Batutu. ebe sita berdua men dapat lingkungan di Siporo amat kalibatan silut dua sudah matong dihamu di Parora Batutu. sulu satu buktian nunga sahabat yang marataran nabiran na buru namin ison sa saan matong tupang gabihan tu Parora Batutu. menurut hata muna na budari na mariaraga hita dilok hamu tulu masapuran ni ari ulos si masatong namin Gabi tu lah gabi. guru nang nama bulay di haman na dia najelas dan pangilong na yuloy hami molo hasatan niya non abu mana mga tuhod Gabi. lima abang guru di haroro nami buti ma Pasal atau namin makukuha ni hulong namin doang ka pinaparin botok dan mamang kusina ng partusina ka jamang kamu alabi
sendiri. Raja Nabi, Raja Gunung di atas munai nakia di rubiah di juga tubuh di nawar nanti nagian nak. Tangi doa di nakia di atas munai. Manang Nabi gahan pi ulau Nabi. Terus tegurau kami hamu Raja Hibuan. Jadi wasdor Nabi, Raja Nabi kamu dekat ulang Nabi. Yo nak kaya nak ko. Kurukon, parweko, enakon, do parweko. Termasuk kurang kopi yang kedua dia tuh. Yang dipotong dope dia. Tohoro na kurjuda ngor. Iya. Alana. Serori tu jauh nabi yang pasti kau tahu. Jadi itu kau dapat angkinau. Jadi kau maksud isi. Ulang bernelo jauh mau tulang kasih buat do tahu situ orang. Tu dia honyo anak kon nabi yang peparaninya. Tu nabi nanti. Mana kemudian memang nak burung bayi kita lohabi ayas marwah nabi dari nabi bayi pada apa nak ada di ketuk kamu kaulah nabi itu lang nabi Raja Nabi takas di habi nakian ibu kamu lalu benda berbudu nakian dia ada di persahabat jual di dalam berjual atau song kata punai nakian nasi budu batu kabatamo tadu batarian di poparan di dalam asa tong apa ni akan dia tuan dan setiap dua bapak di bawah di kena mokok di pertama sila tua orang asma itu tong di paroro sok sohani nak perguepi asa pivir bapak kibol bol pada carongan dir batot di tanah berula-ula bol tapi betul tong malah diri juga kapal ngomong jadi Raja Nabi pada sukses dia biar rohani nak kimar sopa dan rohani nak kipasatan nomor tu berada tu di bagian Sobar kami dari jajah pun persapusan sebagai itu. Anak so dia besopan kana pinaban yang kana nyon pau pungunao las marah muna. Ano kata ni na tua mandok na sudah gunung na sesakot dari badia. Nak sudah kami marsobat di dalam muna. Raja Nabi itu lang na berju. Karena siwain nak sosajia. Las marah muna. Abang pada Nabi. Ina na puro anak kami marsobat di dalam di hula-hula nabi yon. Bahan makonak sobai. Kaboy na natato lang ilagay. Tila kami na si Bulok kami. Inagalay asa unang kayabanku imanonay marali ang dorohanku morohu aposi nang sinalon di pasongko sa jono dotuhaki nang sinalon di pasongko sa jono dotuhaki Isi mahina kalau manipuli. Kamu nggak ada Raja Kami Nabi. Pak. Nggak boleh kamu dah rumah. Perkosi Nabi amang nama lo. Kami mang kami. Dok na dua di sigaw lo ina para ina dio. Sila pangnya logo do anggo manatapan. Pandi kami kondak sidio dio. Padomu don asahata. Orang tema tapatin kosma yon
Ugulano. Ya ulo ka sa utanam. Amang daw at sa utan. Tulungan ka balik. Oh, so kanana ba jam dua. Hula-hula namin, hula-hula na poso. Utaganong. Sino utaganong. Sinabutar. Sinauruk. Dohot sinaga. Rata namin sa limasong mamo. Kadang do digunakan na tulang mo. Boros parbuigirdo menamarluto. Kadang kata ni nama dua nama tok asapin matok kinabaul-baul pacalongan. Matok to dimul. Pinopar niya ba ng puro namin luju-luju ng kaya makabal. Matutu. Semua manang menamarluto. Kasadya marluto matong dia mga gabi o doa sa napon. Doa sa tikinang ron. Asaya may sita batua may naparlinggo manulit ka na mokok.
Mata deh kata silot tua oras mahamulaki parorot. Matutup. Naman burun sesuai lo pagkaketa. Adik kinamarya raja ita na budaya. Ada kubuk kami. Songon ada niya apa takotay. Tulu ulos serpa kata emang burung. Jadi ano. Sido benar nami. Oh tulo kasantami majo ate. Tua tuda sida. Kubur ka majo. Kami tuhila nami do guru nami ate. Nabadua hon. Pasatun nami may pasanggo matukau po nami. Nabatuluho namang burung. Ako man mga turbani. Aray. Kami. Adok kupasantami ulas sa holo. Lugsipulan o kupasantami. Ulos na martoho na si tuloy-tuloy. Roma hila dok guru nami. Pasatun nami maulos sa holo. So ni man yasik kami ulo na koto berkata kayo. Kau dah. Araw namin, dinausap kami dito ko na lang mga araw na manulong. Anong nuhuwag kami, ima, eme na mayutulo, pero sila matulog. Masa hindi, so sila na mayutuloy. Pagkakitaw at hagabi yun, yutulang nasa naman mayutuloy na ilikapani din ang mansol matulog. Noong namasong natin na matulog, iya eme namin, eme nista kadua, paglinggo manilip kinalaman. Kaya matado sa iyo tua, salud na matahot di parang. Malalang huwag kami doon ibe, oras siguro naman di nasa matata mamarigin marulang ng gabi-gabi. Oras matabi maringin pirto di matubo, tupano puta, mula siya. Jadi alas sa tortong rohinakan ni Roman, Raja Panggabian, Raja Bangaluk, masuk namin, ditiki na pasanton, ulus na turi, si Senator Tormeda deh. Satu surat tu Raja Sinaga. Iya, jadi Tonor atau percaya. Saluran dohani lahula naboso sina ia arong napinibok kami ima parguipir asal doan mato semalam itu dua firma pokil balbal maka colongan firma to dita salud na lucu-lucu mana pangomongan Matutup. sasa di sulung satu butiat tu keras menutup sonipe parguipir nabi tabang nami kota di Batam antar manggo ya kapas Matutup. taringot tu ulus nanti nagari yang raja berasur nami tultok siap kami Kami. hula-hula na puluh sinaga lalauran nami dia mau berasur nami mau mangat ko so ni masya kami hula-hula na puluh sinaga buti mah Memang kami. Isa orang pas ada tahu parmahan itu raja di pamurun nami marga madurun. Baik mamang godang lagu pertusi. Kita bui baik.
Ang dia malam juga jangan kau berami do kabatarian nabi. Asa undalan nabi tetap pasang kapok kamu raja di ulah nabi. Dan setorong pinopor masoram rabuni ulosi yon nakapok para murami yon. Yon po para ninyo niya akahan nabi yon. Asa tetap jasma itu jota tidulun dari yon. Raja nabi raja bolong. Tugas itu turuan nabi. Asa bago may nabarhato dulu may nabubugilan. Oras mami na batalo raja nabi. Jota tulang. Sampai tuat kembali aku sikap di nama kalian. Raja Nabi, ya roh nama kami bersobat itu dulu muna dari jadi 10 sampai si baju. Oh itu Sony Raja Nabi Rasma Rahmat Cakup kami. Anak sudah bulu bila sesuatu jadi bagian. Anak sudah tuh. Rasul paham itu dulu ni muna. Raja di hula-hula Nabi si Baelon Rasul Sabia. Rasul Maramu. Amang pada namanya. Ayam kali. Tidak boleh nama bersobat itu dulu ni Raja di hula-hula Nabi don natulang ayaw. Bahan mengkodak sopai, asal sopai minasida.